Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini dudane semeton pemekas keramo Bali sane weneng melajah bahasa Bali. Pengelantur pepelajaran mangkin titiang jagi ngaturang galah ring murid titiang di FES niki saking Universitas PGRI Mahadum Indonesia puniki titiang dari kesarengin di FES jagi mekarya utawi ngudar lengkar bahasa Bali sane kebos lumaksana miwah linaksana. Lengkar lumaksana kalimat aktif, lengkar linaksana kalimat pasif. Inggih, kalah katuring di FES. Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Kosakata tulis. Kurna tulis, nggih. Kuno tulis. Nggih. Kata aktif nulis. Inggih. Kata pasif ketulis. Ketulis. Lengkarane Karena nulis titiang jagi nulis surat. inggih. Titiang jagi nulis surat duaning puniki mau bahasa halus di FES nganggen kurna titiang. Ketulis buku puniki kesurat oleh Bapak Suwija. Inggih, yening ketulis buku puniki ketulis bahasa Arab ke surat halus oleh Bapak Nyoman Suwija duaning di FES sane maosan. Yening titiang nenten oleh antuk titiang Nyoman Suwija. Inggih terus Pace. inggih kurna pace. Aktif mace. Inggih. Pasif kepace. Inggih. Mace. Tiang tonden maan mace buku. Tiang tonden man maca buku. Duani nganggen man tonden kurna tiang dan perlu nganggen kurna titiang. Dados tiang, dados iyang, dados icang. Nggih, terus Kepace. Buku ene tonden kepace ban luhrai. bukune ne tonden kepace ban luhrai. Belum dibaca oleh luhrai. Nggih. Raus. Nggih. Ngeraus kebausang. Ngeraos keraosan anak yen kebaosang halus indus lengkarannya Kerausan. nggih. Ngeraus. Titiang. Jadi andap tiang melajar ngeraus Bali ring kampus. Nggih. Titiang yen anap tiang melajah ngeraos Bali ring kampus PGRI Mahadewa Indonesia. Nggih. Halus mabaos. Mobaos. Mabaos. Nggih. Gurung titiangge mabaos ring kampus. Nggih. Terus Pasif kebausang. ya. Buku puniki jagi kebausang rahinane mungkin. Buku puniki, daging buku puniki jagi kebaosang rahinane mangkin. Becik membahasa Bali halus. Dingge. Dingeh. Dingge. Nggih. Aktif ningge. Ningeh mendengar, nggih. Pasif ke dingge. Jika dingeh hange dados nggih, terus Ningge tiang ninggehang baos gurun tiange. tiang ningehang baos gurun tiange. Tetep mantan baos duaning sane membaos sang meraga guru. Kedingge. Suaran gurun tiange tusing dingge tiang. Suaran gurun tiange tusing dingeh tiang. Jadi suara guru saya tidak dengar ya. Kata halus pirang. Aktif mirang. Pasif kepirang. Mirang. Gurun titiange mirangang atur titiang. Nggih. Kepirang. Suaran titiange kepirang oleh gurun titiange. Suaran titiange kepireng
pirang oleh gurun titiange. Jadi pirang nika alus inggih sane mirengang guru. Yen ning dipes sane mirengang mau sang raga titiang miragi suarane gurun titiange. Nggih, lantur. Jemak. Nggih. Aktif nyemak. 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 Nyemak bukan Nyemak. ya. Pasif. Nggih. Jemake. Nggih. Nyemak. Nggih. Tiang nyemak buku ene. Tiang nyemak bukune ene. Isi bukune. Tiang nyemak bukune Ene. ene. Nah, saya mengambil buku ini. Ya. Buku ene jemake ban bapak titiange. Nah, bukune ene jemake ban bapan tiange. Jangan titiang. Tiange. Ya, dua ning mau bahasa anak, bukan bahasa halus nggih. Tuk halus ambil. Nggih. Ngambil. Nggih. Gurun titiange ngambil buku piniki. Nah, nggih, kados. Pasif keambil. Buku puniki keambil oleh gurun titiange. Inggih, kados keambil oleh dua ning guru, oleh singgih. Yen ning antuk titiang, nggih. Terus Tidur. Tidur aktif sirap. Nah. Pasif kesirapan. nggih. Sirap. Tiang selidan subo sirap. Inggih. Kesirapang anake cerik. Kesirapang ban memene. Nah, kesirepang ban memene bahasa Arab. Nggih, yen ning bahasa halus upamine kesirepang punika kearifan. Nggih, kemeremang. Nggih, terus Sampun. inggih menika demen. Inggih dodane kalau Bali sane wangi ang titiang. Kadya sampunika kewentenan basa Bali duwe asing-asing kruna medewi wangun sane kebos aktif miwah pasif Sri sampune ngemulihkan pengater anu suare. Upami S J C sepeg nyepeg, jemak nyemak, colek nyolek. Nggih raris wonten sane pengawit T miwah T dados tulis dados nulis ya. Tumeg numeg, duduk nuduk dados N nggih. Wonten malih vokal upamine abut dados ngabut. Abute dika pasif, keabut pasif. Selanturnyane gebog dados ngebog. Gebuge pasif, gebuge pasif, ngebog punika aktif. Miwah selanturnyane. Nggih kadya sapunika ini dane sareng sami ngiring buku dana Parano Santi. Om Santi. Shanti.